Evo, i stigli smo do našeg dela emisije gde listamo dnevnu štampu i onako glavna tema svakako na naslovnim stranama jeste poseta predsjednika Srbije Kini. Novosti donose na naslovnoj strani, evo naslov, početak veoma važne posete Vučića kod Sija sa kineskog ziza pod potpise čeka 35 sporazuma. Kada je reč o politici, evo u naslovu predsjednik Srbije u Kini, najvažnija poseta u dosadašnjoj karijeri i Blic nam donosi naslov razgovorom do manjih tenzija u srpskom društvu. A kada je reč o stranoj štampi, dakle, Global Times piše da je Vučić stigao u Peking, započeo petodnevnu državnu posetu u Kini. Dodaju da srpski predsjednik ističe u posetu kao najvažniju u svojoj političkoj karijeri. Južno-kineski Morning Post piše da Srbija može pomoći u izgradnji mostova između Evrope i Kine. Iskustvo Srbije dokazuje da saradnja sa Kinom donosi konkretne koristi običnim ljudima, radnicima i porodicama. Jeste. Govorimo o poseti predsjednika Srbije, srpske delegacije Kine, ali i o ratu na Bliskom istoku, Ukrajini. Svim važnim, najvažnijim temama iz jutrošnje štampe razgovaramo sa glavnom i odgovornom urednicom Tanjom K1 Jovanom Joksimović. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. I našim novim kolegom, sada već autorom emisije na RTS-u, Aleksandrom Apostolskim. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. To smo mogli da kažemo sada ovako premijerno, evo na početku, za nedelju dana, zapravo manje. Prva epizoda? Prva emisija kreće u nedelju u 12:30, zvaće se Za stolom sa Apostolom. Tako da ne nameravam da otkrijem toplu vodu na televiziji. Mislim da je to nemoguće, ali mi se nekako čini da danas jedan pristojan i razuman razgovor, intrigantan također, deluje kao da koristite specijalne efekte. Tako da ćemo u sveopštoj atmosferi histerije, banalnosti i političkog usijanja. Tako da ćemo da vidimo kako će to da ispadne. Ja imam sljedeću tezu da ako emisija bude dobra, svi će želiti da gostuju. Ako bude baš dobra, mislim da će mnogi želiti... Mislim da će mnogi želiti da je nema. Ja želim dobar dan, odnosno dobro jutro. I želim prvo da vam čestitam na ovom predivnom studiju, na promeni koja je stvarno osveženje kada je reč o najgledanijem jutarnjem programu u državi, tako da drago mi je da sam ovde i srećna. Jeste li sad prvi put u ovom studiju jutarnji program od kada ne radite jutarnji program na RTS? Da, evo sad smo pričali baš sa vašim kolegama. 16 godina nisam bila ni u jednom studiju RTS-a, tako da baš mi je drago. Duše, ja sam radila jutarnji program dole iz Trojke. Ovo je sada novi. Legendarna čuvana Trojka. Da, novi RTS, ali predivno izgleda, stvarno izgleda onako kao svetski jutarnji program, tako da srećno. Hvala, da. I hvala što ste došli u prvoj emisiji. Nam je bilo važno da negde stavimo i do znanja šta ćemo raditi u narednom periodu. I ono što jeste ovaj segment posvećen 7 sati, da vidimo o čemu pišu i novine i o čemu pišu svetski mediji. To danas jeste definitivno poseta srpske delegacije Kini. Neki od naslova koje smo čuli, ali ono što jeste zaista svuda negde nit, da ovo jeste važna poseta za Srbiju posebno važna, ali i za Kinu kao srpskog partnera u Evropi. U tom kontekstu i svega što smo mogli da vidimo i pročitamo, šta možemo zaključiti o odnosima Srbije i Kine danas? Prvo, mislim da je veoma važan način na koji dobijamo informacije iz Kine, u smislu da smo obavešteni mi kao srpska javnost o svakom koraku koji naša delegacija planira da uradi, s kim ima sastanke, s kim planira, s kim su imali sastanke. I mislim da je Kina u ovom trenutku možda i najvažnija država, što se pokazalo u prethodnih nekoliko nedelja, poseta Trumpa, onda poseta Putina i evo poseta srpskog predsjednika i naše srpske delegacije koja je izuzetno brojna. Način na koji Kina prima inače državnike i delegacije nam mnogo toga govori o odnosima dve zemlje. Mi znamo da nas Kina vidi kao jednog od strateških partnera na Balkanu i znamo da smo u fantastičnim odnosima sa Kinom već 10 godina intenzivno. Tako da mislim da mnogo svi očekujemo od tog sastanka predsjednika Kine i predsjednika
Srbije. Ja sam slušala jutros obraćanje predsjednika Srbije iz Kine sa celom delegacijom i objašnjavao je da se sprema, da uči za taj sastanak. Sastanak će trajati 4 sata, kako smo mogli da čujemo. I da će dosta toga tražiti od Kineza. Mislim da su Kinezi pokazali veliki interes na ovom ovde delu teritorije Evrope i pružili nama nešto što mi od Evrope nismo dobili. Tako da mislim da su u tom poslu, jer ovo je posao, nema ljubavi u politici, svi zadovoljni i da će tek biti zadovoljni u narednom periodu. Apostolovski, evo, sigurno da kada predsjednik Srbije ima susrete sa državnicima iz velikih zemalja, to izaziva posebnu pažnju. Vučić je imao jedno svoje obraćanje u Fox Newsu i komentarisao odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, pa onda South China Morning Post, gde je analizirao odnose Srbije i Kine. Koliko je to dobro da i te velike države još dodatno upoznaju Srbiju i da analiziraju srpske stavove? Pa mislim da nas oni itekako upoznaju. Mislim da je ambicija Vučića da sada malo mi upoznamo više njih. A što se tiče, zaista interesantno, dobro je što ste pomenuli Vučićev autorski tekst Fox Newsu, gde je on bezrezervno, dakle, podržao američkog predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da sa njim deli istu političku viziju, kako on, tako i srpski narod, i da je Trump verovatno najomiljeniji predsjednik Amerike. Dakle, Srbi su toliko bili opčinjeni njime da je... Da, i kako je rekao, da je ovo jedini kutak u Evropi gde je taj... Tako je. Tako da istovremeno u ovakvim prilikama kada Xi Jinping dočekuje Donalda Trumpa i Vladimira Putina na impozantan način, demonstrirajući pre svega činjenicu i realnost da je Kina centar novog sveta koji se rađa ili multipolarnog sveta. Jako je dobro da je treći čovek koji je došao posle možda dvojice najmoćnijih ljudi, a to su Trump i Putin, predsjednik Srbije. Kod Kineza inače nema nikakve improvizacije i slučajnosti. Kod njih se inače vreme meri potpuno drugačije. Ako su to kod Evropljana i Amerikanaca sekunde, to su kod njih godine. Ono što su za nas godine, za njih su decenije i vekovi. I Xi Jinping, ja ga zovem zapravo komunističkim carem. On je lider petog komunističkog carstva koji nastavlja drevni kontinuitet stare Kine i to je pokazao i spektakularnim protokolom dočekujući i američkog predsjednika i Vladimira Putina i obojici je demonstrirao svoju moć na različit način. Amerikance je dočekao, Trumpa je dakle dočekao tako da mu je jasno rekao da ga uvažava kao ravnopravnog partnera, želeći da kaže da Kina više nije inferiorna, a pod dva, spektakularnom režijom i pompeznim protokolom je nahranio njegov ego, što je zaista bilo dovoljno. A u poziciji kada Xi prima i pokazuje celom svetu da je Kina možda trenutno ključna zemlja, dakle, u novoj tektonskoj geopolitičkoj podeli jeste to da se Srbija našla tu kao treći član. Interesantno kako Srbija odlazi. Dakle, ovo što ste vi malo prepomenuli. Dakle, naš predsjednik piše 2 autorska teksta. Jedan za izuzetno uticajan američki medij i jedan za izuzetno uticajan kineski medij. Što pokazuje jasno i našu strategiju. Ja mislim da je važno da u celoj ovoj priči mi... Ali to sad ista linija? Mislim, ista direktiva Kina i... Pa ja mislim da nije. Ja mislim da su to 2 potpuno različite linije koje žele da pokažu da su obe trase izuzetno jake, a mi da želimo da se ne svrstavamo, jer negde je to politika koju ova država i ova današnja administracija ima, koja je koštala nas očigledno u nekom prethodnom periodu, ali je važno isto tako da pokažemo da smo mi prijatelji sa svakim. I negde mi se čini da kroz te autorske
tekstove u isto vreme od nekako vrlo malo vremena razmaka pokazujemo jedno poštovanje, pokazujemo da znamo gde nam je mesto i pokazujemo da želimo da budemo u igri. I to je izuzetno važno. Sad, ja sam sigurna da se svi sećamo kada je bio predsjednik Kine ovde u Srbiji, način na koji je on ovde primljen, na koji je on poštovan od strane ne samo državne administracije, nego i građana. Dakle, mi imamo jednu ljubav prema Kinezima i nisu Kinezi više ono što su bili pre 20 godina. Nisu Kinezi u Srbiji ono kada smo mi bili mali pa se pričalo samo nemoj Kinezu da iznajmi stan, dođe pa živi njih 50 u 30 kvadrata. A to su inače među brojnim turistima koji najviše novca troše zapravo. Apsolutno. Pa i oni su se razvili, edukovali, napredovali. I ovo što je malo pre rekao Saša, dakle, oni imaju strategiju i planiranje. A negde mi se čini da smo mi sad država koja ima i strateško planiranje, da imamo planove za 10 godina unapred, a istovremeno prepoznajemo i moment u kojem živimo. Zastaćemo ovde, samo idemo do Pekinga uživo. Tamo je naš Lazar Janović. Lazare, koje aktivnosti naše delegacije su sada predviđene, odnosno kada se očekuje taj centralni događaj, sastanak predsjednika Vučića i predsjednika Sija? Drugog dana zvanične državne posete Kini predsjednik Srbije u prepodnevnim časovima po lokalnom vremenu sastao se i razgovarao sa predsjednikom vlade Kine Li Qiangom i visokim zvaničnicima Kineske komunističke partije. Predsjednik Vučić je istakao da je za Srbiju od neprocenjivog značaja prijateljstvo i partnerstvo sa Kinom i zahvalio na ogromnom doprinosu ekonomskom razvoju Srbije kroz ulaganja u, pre svega, infrastrukturu i nove tehnologije. Vučić je rekao da Srbija snažno podržava politiku jedne Kine, dok inicijativu Pojas i put vidi kao dragocen doprinos povezivanju država. Srpska delegacija položila je i vence na spomenik narodnim herojima na trgu Tiananmen u Pekingu. Ono što je svakako centralni deo događaja danas je sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Svečani doček na trgu Tiananmen planiran je u 11 časova po srpskom vremenu, odnosno 17 časova po lokalnom. Nakon dočeka usledit će razgovori dve delegacije kao i potpisivanje bilateralnih sporazuma u prisustvu dvojice predsjednika. U planu je potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsjednikom Xi Jinpingom i najmanje još 33 sporazuma. Predsjednik Srbije je pre sastanka sa predsjednikom Kine izneo svoje očekivanje i rekao da se nada da će ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese Srbije. Narodna Republika Kina duži niz godina najvažniji je spoljnotrgovinski i finansijski partner Srbije, nadovezujući se na ono što ste i vi govorili, na azijskom kontinentu, a dodatni impuls u napređenju bilateralnih trgovinskih i investicione saradnje pruža sporazum o slobodnoj trgovini koji je stupio na snagu 1. jula 2024. godine. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine obuhvata oko 20.000 proizvoda, pri čemu je za oko 60% artikala odmah omogućen bescarinski izvoz na kinesko tržište od 1,4 milijarde stanovnika. Kineski investitori danas su među najvećim izvoznicima iz Srbije. Čak 5 kineskih kompanija nalazi se među 15 najvećih srpskih izvoznika, a njihov zajednički izvoz u 2025. godini dostigao je 4,9 milijardi evra. I u svetu koji je sve nestabilniji i podeljeniji, Peking u posljednje vreme postaje mesto razgovora, dok se sve jasnije čini da Kina postaje faktor političke i ekonomske stabilnosti u vremenu geopolitičke krize i previranja. Podsjetiću, predsjednik Vučić treći je svetski lider koji će se u maju sresti sa predsjednikom Kine nakon predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Pominjali ste medije, primetna je velika zainteresovanost kineskih medija za ovu posetu, a predsjednik Srbije dao je više intervjua kineskim medijima. Znak poštovanja prema srpskoj delegaciji je izbor mesta gde je smeštena, a to je u državnoj rezidenciji gde su odsedali lideri poput ruskog predsjednika Vladimira Putina, bivšeg američkog predsjednika
Richarda Nixona i nemačke kancelarke Angele Merkel kada su dolazili u posetu Pekingu. Reč je o rezidenciji koja se nalazi iza mene. Jedan je od najpoznatijih i najstrože čuvanih državnih kompleksa u zapadnom delu Pekinga koji se koristi za smeštaj predsjednika, kraljeva i visokih delegacija, kao i za državne večere i diplomatske sastanke. Eto, toliko za sada iz Pekinga. Želim samo za kraj da vam poželim srećan početak novog koncepta jutarnjeg programa. Nikolina, Stepo, celoj ekipi u režiji. Imate pozdrav od snimatelja Dena Popovića i Lazara Janovića iz Pekinga. Hvala i mi tebi želimo uspešno izveštavanje i praćenje ove posete. I Aleksandre, evo, negde se spominje i sada opet odnos Srbije sa Evropskom unijom. Govori se o tim nekim crvenim linijama. Kako bi Evropska unija mogla da gleda na ovu posetu Vučića Pekingu? Pa Evropska unija zamera Srbiji često na bliskoj i suviše bliskoj saradnji sa Kinom, a istovremeno čini ono što ispočitava. Pa samo su ove godine tamo odlazili nemački kancelar, britanski premijer, Irac je bio i tako dalje. I Vučić je u svom autorskom tekstu upravo napomenuo da bi Evropa sa mnogo više otvorenosti trebalo da gleda sa Kinu, smatrajući je zapravo ključnom zemljom 21. veka. Da, ali više nije samo odnos sa Kinom, da je odnos sa Amerikom u tom smislu. Pa sada, znate kako, sa Srbije očigledno ta Vučićeva igra na žici bez zaštitne mreže i hodenje na žici se često smatrala i suviše rizičnom i prerizičnom, a ispostavlja se da posle ulaska Trumpa u Belu kuću i nesumnjivog pojavljivanja Kine, dakle kao možda već supersile broj 2 ili sad je pitanje kako merite ekonomske parametre, da li je Kina već pretekla Ameriku ili ne, ali u ekonomiji na to mislim. Pa nije, da, još zvanično. A ne mislim na uticaj, pa zavisi kako ko meri koje ekonomske parametre, pa će se tu ovi koji obožavaju BRICS i istok reći da je Kina razvijeniji, ali tu hajde da kažemo da su egal, što je i pokazala i poseta Donalda Trumpa, dakle Kini koji je došao i Xi Jinping je sigurno u sebi likovao zato što je uspeo da dovede takva dva igrača, dakle, na domaći teren i da demonstrira svoju novu poziciju u svetu, a naravno, kada se Srbija nađe, jer kod Kineza ništa nije slučajno, oni ne podleže improvizaciji kao mir. To su preozbiljna zemlja. Činjenica da se Vučić kao šef države, dakle, izabrani našao u tom društvu kao treći čovjek, pokazuje odnos Kine prema malim zemljama, jer i to je ta njihova principijelna politika uličena u onoj frazi čelično prijateljstvo koje je iskovano, čini mi se, 2016. kada je predsjednik Xi Jinping došao u posjetu Srbiji i kada su Kinezi kupovinom železare, hajde da kažemo, praktično spasili... Kazali da su bolji prijatelji nego Amerikanci. Pa spasili su srpsku ekonomiju, su Amerikanci pre toga utekli što su brže mogli. I ne samo to, nego ja se sjećam dobro da je tada Xi Jinping napisao autorski tekst za politiku i koji je pažljivo mogao da ga pročita, mogao je da vidi tu vrstu kineske ne samo politike, već i filozofije, a to je da ima isti tretman kao prema velesilama i malim zemljama koje se drže svojih međunarodnih principa, a to su pridržavanje međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija i očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Pa se sjećam kada je tada predsjednik Xi u tekstu pisao da su kineski i srpski narod rame uz rame su se borili protiv fašizma. Sada reći sada za jednu malu Srbiju. Sad smo otišli istorijski, a nama ponese vremena. Ne samo to, nego je veoma važno... Ja sam zaboravila kako dva novinara koliko je to ozbiljna zemlja i koliko pazi na najmanji detalji i koliko uvažava male zemlje koje se drže principa koje ceni Kina, a ja ću vas podsjetiti da je Srbija uvijek poštovala princip jedne Kine.
govori o tome da je Si u tom autorskom tekstu pominjao i koliko je Bata Živojinović uticao na kinesku kulturu. I sada kada vam jedan takav igrač poput Xi Jinpinga posveti takvu pažnju i takvo poštovanje jednoj maloj zemlji, onda to govori i ohrabruje mnoge zemlje koje žele da sprovode sopstvenu politiku, da će u Kini imati ne samo partnera, već i zaštitnika. Dakle, ako budu smele od Evrope. Malo pre ste pomenuli pitanje Evrope. Ja mislim da je to ključna stvar za nas. Kada se prave ti veliki dugoročni planovi, pitanje je šta će Evropa i na koji način će sarađivati sa Kinom i na koji način će sarađivati sa Amerikom. Jer ako smo živeli do sada u svetu gde su Evropa i Amerika bili strateški partneri, više u takvom svetu očigledno ne živimo. I vrlo će biti interesantno ako smo mi zaista iskreni u našem putu ka Evropi, a ja negde doživljavam da jesmo i mislim da jesmo deo evropske zajednice. Ali zar nije licemerno kada stižu upozorenja, onda je i Ursula von der Leyen bila u Kini, u Pekingu, i Macron, i Merz. Koliko tehnologija, Kina je u smislu tehnološkog napretka među vodećim zemljama, koliko će Evropa biti upućena na Kinu u kupovini neke nove i moderne tehnologije? Koliko je za Srbiju dobro da napravimo tu konekciju što se tiče i neke tehnologije? Mislim da mi ne razumemo koliko je važna veštačka inteligencija u današnje vreme i koliko kada slušamo da je strategija države otvaranje velikih data centara, da ćemo se posvetiti veštačkoj inteligenciji. Mi sve mislimo da je to neka daleka budućnost, a to je u stvari sadašnjost. I tu Kina može da bude ključan partner u tom smislu za nas i vidim da se planiraju i neki sastanci su već održani i da se planiraju sastanci. Ali šta može Evropa? Evropa može sve. Ona može da se dogovara i sa Putinom kad poželi, ona može da uzme i ruski gas kad poželi. Mi to sve u očima Evrope ne možemo da radimo, ali mislim da radimo. Možemo li uz osudu? Mislim da radimo. Možemo li uz kritiku i osudu? Mi smo ono inteligentno dete koje konstantno radi šta želi, roditelji nezadovoljni ponašanjem, a zadovoljni rezultatom. Tako da mislim da nam ništa ne fali za sada. Pitanje je dokle će sve to moći ovako da ide, ali treba se držati tog evropskog puta ako sad pričamo o tome šta svako od nas misli. Sada zaista nemamo više vremena. Što se tiče evropskog puta, on uopšte nije sporan sa stanovišta našeg strateškog opredeljenja, ali ako vidim ponašanje Vučića posljednjih nedelja, vidim da on u Evropu želi da uđe zaobilaznim putem, a ako su zaobilazni putevi Vašington i Peking, mislim da Evropa neće imati previše problema. Da, ja vidim da ćemo mi ući na mala vrata. Ne moramo da se pitamo, ali želimo da učestvujemo u svemu i mislim da je to dobro, jer ako nismo na evropskom putu, onda mislim da ćemo biti u velikom problemu. Vidjet ćemo. Hvala. Hvala na izvremenu, hvala na gostovanju. Hvala i vama.